last week ababa bi de na semba ha so wawale abrante bi be frɛ no ba Thomas woni na ye japade kwan de ode ne nam so sister ya asem obeka ha nyina akire sɛ why wadwen sɛ ba he umpɛ no na wa no nya de abeka kire ne so nsesa ne niema de ode be ye ne he ono wa no be fa ne bag no akɔ ne sister ibai enam sa asem ye me fi asem ti bi twewura gu so sɛ hunyai me amekɔ fie ne makɔ akɔhwɛ ne ade yie ato yie sɛbe ye gi obi ade a ye nya ne basa me de ne de nyina me de mapa Thomas a oya kuru from teacher ba Thomas me do techi ma pɛ ne me frɛ wo sɛ papa ma ba o na da ba ne ye be hia usi o kwasiada na me sɛ ma ate kwasiada me ye ma de nyina wie na me kwasiada no pa me ya Sunday mu ne me kotra me kam ne me frɛ wo usi o wani anwumre hini ye be hia na me sɛ yenhia wo me former station Classic FM wo la you FM anwumre ma ya ma de nyina wie me frɛ bra yi na me ne no akohia o ka kyem so wo yie wo ya wanchi nti ono be kromu a obɛfrɛ me ene ne ti ba Thomas edafo hu nyina ho ya krofrom ho ya krobo jama timporim aworowa techiman ya munim abrante abɛfrɛ no ba Thomas ofrɛ krofrom bidinitie ama no na so mpani die hia o ma he emra yam ne kwasem ti baabi a ba Thomas wo ya bia me ka kyerɛw sɛ wotumi nyi obi de hye na wonya no nwona he woni wa ya japade kyere wo bechem na de ne de ama no sanse da no be fradansefo wotumi pam ba to mesini mu anajudu baako wa wadanfo ogyina fidi kase so kasai ti sɛ me di bua ma wo na wani nye ho a mamu ahu sɛ patapani pieto be de mra ne de woro nti ade hia honim no hon kan kyerɛ no sɛ baabi o toto ne pa ɛkɔ no ye ma baba no ne ho nkyerɛ no babɛhyedifo ye ma baba no na dwuma ne brɛ ɛnyɛ kwa emra ɛyɛ wo manimu be de asi baba nimu no be mo na mane techi ma krofrom ba Thomas sanse me de ne de bia me de ma no sa asem ye me fi asem nanso no wan fa bu amame case number 1 Thomas wo biri kran we di on nana kran din yase o mesedan ma were hene nana obiri kran entwibo asi akon an ye frɛ no Thomas wo biri kran complainant nyankyerɛ ne ase kumase maame sɛ wa nana jesi wonom ene yebo wo mkuna dui ko Order court. Ti amati atomu. Enye papa. Obi anyeje wo. Miura. Me pa chawo. Mi wo Kurani. Mi wo Bible. Mi wo bodua pede ehe. Bible. Oko hia sorry. Pentecost. Mo ene presi mu. Hallelujah. Peja miura. Peja kosoro. Eya me Thomas obri kran. Eya me Thomas obri kran. Bi kura me sam Bible yi. Kura me sam Bible. Sa asemo a me beken. Sa asemo a me beken. Ukure turodo. Kontomponi. Onyame boa me. Order. Miura. Ewiye ya abebo mabodi asem na ejejewa. Na soja ko. Ma o dem pacho me nko me sempa. Pacho me da won ase so. Afi atwamu no na menua ye frɛ no Enford Kwakubo ache ya obdi o mo de frɛ no onyankyere ne ase ne onyame oya menua ya obo gospel na wo film tini oyare na me ba machi no ebe na me wakra okay ndi o me tinkra so ye de na kwatu sunya na me ba nti me ba na me betwa mu be fa nyankyere ne ase be hwe ba bie na ote no na me koye me kotena no ho for 3 days na menua ni film na me san ba back ti me ba ye no na me yes sadia ye be ba betutu menua ne dan nim na yakọ because ye fie so obi hu a ye betu punu nim na ye wi ansa na bia ne maame because ye nye ne neto ho
na ija ye mi tutu punu na me koy ti me ko me wo hwa na me yesa me ba ho bi me bedru a papa ye frɛ ni jase a odi me nua na ni ma ne to asase be mfinsi aduonu enum ne akire no afana de wo ba me wo se me ba wo bi ye foundation wo ho na me ko busa no no ka jem so nipa no kora wa ko stop no na ko stop no papam no afiri wo no ni ne kora da unua ba unua reference kwa kubu ache inford kwa kubu ache sana wo ye gospel kwa kubu ache yeah oto oje asase no na neja ase ho wo na di nani ma ne to asase na neja ase ne di nanim mo ko to no ha ho nyankyere ne ase wo no eno ne minua no kwa asore na minua setam bra nyabotre na yem build as case no wo bra ya wawui eno one na neja ase e na neja ase di nanim eno mo ko to asase wo ha ho oba ahema ho nyankyere ne ase ba ahema ba cho ane eno de ye den unua no de ye na ko de ye fusase na wosi so ba cho asase no na ya asase a o matu anwea wo so ama na ye tade nti jase ni story no ne mekan ye no minua ni ye ma kono ho bebre ne na unua ne de asase no ko je so de ye de bi sidan o be sidan no wa ye farm wo so nti wo start dua ahwede skoko na ve odi nua kube amangomo kwadu e de fast asase na no nyina kosi me wo ye no de na asi die asi ni say me ba ya obi etu foundation wo so na mkogun wajaja ase no asama o ka kire me ni say nipa no wo so no wo ye sade no wote ye no ko pamon afa me ko nkran asa ba bie ma me ba ya na still dia no mo ye na mbuza say ajaja ase na obi a wadi minua nanim ya okura so ni ye din ba ko no na fe de asasi o ye hwa na kosi no so nipa no kura ba say okohu oba hema ato asase no nam say say de o ye sa woni mani ni ye no say nam say oba hema no ka jem say oba hema kura watu kwan nti me nko na masamba ti be 2 weeks na me friend say me ba o say memra ma froka frinkran bedru tech me tisa me phone na bere papa ne ka che me say me nsan na jase no na oba hema konkran na me ka jem say o enkran de ho na me tinti won kire mbro no kro wo so na me nko hwe oba hema no o ka jem say me hunu na o ka te me ti say that day na one nkrofo gina so o mo mesha asase no ya no kura eja na jase ya na jase no da papa ba ko so kan na din de minim ama o mo mesha asase no kura hu video kura mo yi mame obi atwa o mo send mame e wo bus ni mu kura nsa na beduru kuro mo me ko o se wo mu ni bibia kanti no me pa oba hema ho na memra na me ko e nti jase na atomini na asase na amama manfo a o mo si dan ne stretcher sisi so mo bubu na anwe akura no nipa no e de bi si dan no emra wo frin kran ba ya wo behwe unua ya le hwe no ya wo se asase ni unua ne de ano wo krata bi edi adanse se unua ne koto na ba hema ho e kire se asase ne de pacho edan no me ba ya ne de no yare nti me behwe ho na me betu pun na me kontima nko bi ni bibia mu nti woni wa hu krata bi e kire se unua na to asase wo na ba hema eho pacho da bi nti dia ho na wujira so awo kontokoi de mi gina so ne say emra minua ne nsa kan asase no obebo ya mane e ma me ne me mame e bai ene ye behwe asase no obebo amane so wato asase fine adanse dia wo ho ani sen evidence eno ne ye de kasem no minua no bebo ya mane so wato asase krata akure di adanse se wo hema de ma no enie enti se ne se jase no esa da no dwa aburo ni di akomo obi dia ne ye gina so ba we ya no ene wo de ka kire wo se wo so wato asase uni wo ho krata bi pacho ni de hu e be wo ne niema ni mo wo dan ni na re na ho hwehwe pacho hu na san wa be e dan na wo damu no maame bi a friend say wa ya wo me nchen wo studio ha no minua no edi kan esi first room self contained one room self contained mi phone na fa videos je phone ni free papa na fa to silent man what good enti minua no first self contained no see one room self contained e wa asase no so no ana maame ba so pe ana oton asase ne maame no wunua ne to asase mo ba ko edan na esi so no na maame ne toy pacho ana ana maame ni tim na minua no na asase no etire no ano na ya asase n'anim no oko start so osi abrosan te mu no osi abrosan na oda wunua no pacho ana osi abrosan ba enti no demo a odi fan say odi free mu pacho ana ai enti se no e de na asi de asi ni say minua ni wuye no
Ada oyare na me buy ma mi ka kire me say one binua no asase no ba bia odi kan si one room ni si e self contained si e no say nkrofo bia o mo dan wo soro ho no ese ne die kakra wom nti o mbaji ne 100 million ti mi ko jase no ko busam no ka kire me say oh e ho de nka wo mo ho kura na wo mate wo mo plot wo mo dan kura ne si soro ho no nti enye wo mo dia tina maame no so almost wo mbaji wo mo 100 million nti maame we ye na adwe so ko be support ma minua na tua ti minua no so e ka kire me no mo ba ya o mo ko bo papa na mane no say entisa na maame no kura daada o mo de o mo ko tanoso mom o ma himfie na ye say nye bacho ahefo mu he TV ni so a eja kran asase ni ni bacho no asase a bode ne e wo so yi bacho enie na edan skeleton na esiso ne de he de eno no ye nkrofo de wan asase na chi aha mo de ai na mo ko hu yi sese de abu no aha bacho de wan ne ma ne guwe ni nua ne ma ne wo ni fie e wo ablusani wan ne ko itugu ye se wa be de o ne meti studio hai maami o to enu ko yi ne ma bacho ane se o se de nti o se nkrofo ne se ho ne ye o modia nkrofo be o ma o ne nua ne she asase no o mo ye fence wo no aha se ho ye o modia na ho ye o modia authority be no wo so otimi ko bie madam se wa tena se wadan wuruma ko bu obi pono ko yi ne niam tugu Ghana ha nya no kore nti se ba wo ba ye no nyana kran wo ha wo ne se pacho me ha nyina ne se ekwan a omode ma fa so no minua no so o san ye woni yire woni no one yire nte omo aja be 3 years ansana we ne banti wonte woni ba o ma ne ba kura wo menchen wo ma o wuja wo munyina me na me hwe bibia sese ya nti wo be je japade na ja wo de ato aso ahwe wo sa no pepe eti se no dan no a woni ane dan no ya bu agu pacho baabi ana niema ya to agu baabi ana niema ne kogu ya se wa ne ko yi minua no abro wo kakra na menti ase de nti na eso otimi ko yi niema no o se nkrofo ne se asase ne ye omodia na asase ye omodia no ti e de nti na eso ko yi mu niema tugu mo asem menti ase maame se wa ye de ba asem wa ma me da ase Mike siso pamcho asem ni nyina ne se me na meti kokoso na me pe baabi esi wanwu bi atana na madam fu ba kwa me ne kwa asha ne ekope esi wo nyanche ne ase me ka kire na makonya bi wo sapase na so sister Grace me pese oba me he ya ne nyina yetana na ya danfo ba ko bi bonyom a oba ya asoro e fe ne Hayford odi to yanim se ne nsa ase bi e wo no mo tonton nti se ne yenko hu na se bi wo ho a na mso on fe ni mi sana ansa na o frɛ me to frɛ me no se FM wo ton eti kama kwa ko to ne masi de me meto no na se ye metena mpreko na me se okay mate tie na me ko ne wo e wo nyanche ne ase wo no te nyanche ne ase papa ya wa firi mu dabi me ko madam fo no pa de me nim no okay ti me ko madam fo no no ne me ko bla no ko bla ya wa firi mi ho on dan no so ye ne dia on dan no ye ne dia ti me ko na no no ko to na nim se ne lan no so we say we na so obeto no se yan ana o se me o say we ska that time na me she data de and then me sere na me se bla ye hwe nipa hu mu na ten ti wo do bombo na me nya me kom baby tetia ana o se ene e 700 million no na me se da de yan na o se we ana me se bla e da we ne 700 million na me se better so ne yenko no so sister ten no se asase bi de kire ho nti se no so pa na se e dan na ono no ton ni dan ba ko bi si kire ho ni ntemu na me se bra na sa de na asase o e ya da we ni da we ntemu a me to fence wo na da do konton na asase me nto sa because me ton media metimu na me bayare ya na kan me na me koton ye na me ko tua ka no te balance na me pe ba bi ni ma ko tena me nyima so me pe de bia me nto e no so ene we ni me ton te yen trans ne nka ni ye te madam for beta no ene me ene wono ene na ne na fofo no bla no so na nkofo bi wono bla wa kwefe ni ayi eben boy bi no mu nyina wo te no mo bobo no ne ye ko tena ase te ye kan ya no se last 600 na me se mi nto ne 600 temeko enti me catch better and say sister ma me nko to masase enti me ko ya me ko fie no na bla na afre me no ka kire me say sister ada na wonni abotere sa na obi a obepa de na odi na me say da we say send million de aden te so enti na o se yen samla ti the following day no na me madam fo ne san ko ye enti e kwatana se ye kan no se
last obeje 400 Sompa FM tia na madam for the catch am say grace ade yekrum na me say dan okobie nsuo kura ne nam afi na me sa baye madwuma ne boarding no say you krom sir enti ento na maintain no na tena mu sa afi na osa akọ ha dan na akọ top rot no say sidie a long story na am so okay temia na be call atoma ko yi mi sika no to toy me toy now every 400 million na me de buy te me de be share ni nsem na o gi sika no me ne madam for no me ba na o university no ka ho me madam for 3 no no so ko na boy na ife na e be na ye aduane wo be no ye aduane no enti wato mato nkrata nyina dia wo de ama me your original paper no kura me na me gi paper na me ko ma me saba ko wo ba antama so on fanto ma baby am te nye save to fanto ma me te wo no wo sisi am no ka sei o ye witness enti me say me ko to ade in September mu enti na bia me te no ni etumi na me bra me ma to me ho na me ba enti bra ne ma pressure for me because e beto so bi bisa ne na bra dan ya wutima wo ton no wo tu kwan ana me pe questions pa na o say on tu kwan na one room na si wo no e ya ne dia on bi no wabu no show no e ne dia nto betu akom no this kind of si anim ho no pe so otena anim ho na me say an de me de say wo no waton wa ade te man kasa enti Ghana tena October November December na bra no so man pressure to bra ani what ade ama me na tu na metra de no ma wo peto wo ba wetu yi me say eya ntokwa wo eya me ne mienu so ntokwa na wo tu yi na ma Messi fo no koye Messi fo mo ya adwuma me anam koye toilet no gu anim ho nyina ya bibia na me ma yekotrem light kra na nye me anam ye light meter bo ho na nye me anam ko ayi macro kwaji me meter nti 100 million this call down no e bia nka na ja me ne ma yekohye mudin enti me akotena dan mu edu mema da ko me kodwa me sha me kokodwa me ko fa na ma me kokodwa ti me wa kodwa ba me wodwa me na modwa ase dunkwa me wa me sa me fo bele obi se madam ma ba wachi o na me se adan wo se wo na wote edan 2 room bi wo ho no na me se an me yem shempa because me ne nkwala na tinti na me se ba me ma shem dodo no so susuma yem show na nya yi bia bat me hiaw na me se oh afia no ma be si a me ye yi na me so me ma ne ma ba Friday o say na me hia opa o me sister me ka me ba me kwesi ya wada ho ma che say me sister me na me nima sama asifie me sa sister na manto ade na me de nyina sa begu race course na me sa e ba fie no na me frɛ na ma na o frɛ me na sa bra ma ba o so wa ba na me say me nima sa wona me ka me so misuro ana o say enye me ba wachi na bia wo tene ho na ton ma o ana me say bra bi wo e fe ne Hayford na o say Hayford ben na me say bra tuntum bi o ho o te wa na o so o te wa bi na me say na o say me ba and I'm telling you, I'm one of Blanaba. Or by an or say, wouldn't me, I'm minimum. No, say, for Ben at one, I'm so bland or to down with him. Jacoba and no. I'm telling you, I can't know what's happening, or this is tactical into what now. Tell a bland by. I'm calling to them, say, blah, blah, behind them so show. And you was a few feel into me, my banner friend about no coffee or friend by no banner. Or besides, one and I'm say, blah, in the ton her mammy. And I'll say, I didn't know what ton her man. No, John, no, hen. No, I say, as I see. I am assassin. I don't know what sit down or to a movie. Sister. And I'm so blah. I didn't I know Diana out. And I heard Diana out. I didn't question now. I cousin in Yamuno. What to a mammy? What to other side say now, Sofubi. A daba Brantia, what to Daba could be so near Gusso. What to assassin? One proton. What you try to piece what to a mango for. And to brand the band over who in fact at once none horse. And no ko yin ade chi no ko yin pipa no kura me to me nkasa bra na wunti me di tro ni pipa de ba to ho no me bra ko no ya dwuma otan ayifo nti ono no kire me de we ko tasa se edam yin edam panity say asase no e bra na dia because that time na nya na asase no mu twa na kase panty no e bra na asase ense ba bia wo de ni si nyina e bra na dia e bra na dia te wo to so na me ho wo so dam se bra me sraw me to me ni kunu asase a me ton ya me de be to hai me ne be man de si ye na to kwa be m no ja bo me so enti se ehwere me a me ne me man ye ni ba bia ye koda me sraw fam sika ma me tietia na me ntu na me kwa da sa bra me gina he aban be sia quick loan na makoje na me akofa loan akofa nam mama man ko ton week me ko tia 3 million week ma sa betra ma brain you sa ba man pressure fam sika ma me e ho no se nya abotam se nya abotro bla sa sa wo kan sisi a wo dan na wuti me ne me ma ye bedem and then dear or yes sister nya abotem kwa kakan kana asem no omo de akonya nche ntu me gimi sika enti ya na I mankodwa ti me bebo nam no don komi wo ekroma na sama me enti the Sunday no me wo hwa na bra yi ba no be frem se bra ben Hayford na wawi ba no be frem se wo mu kaka asem no wa anyi fie dam se me
na mo kama asem wan hwia me dem kwa yedan me dem se me ji misika enti kwa ba fa so de misika ma kama asem de ho de fa me me ya na me wo kama asem wan hwia fa ma mo ben na kasa ni nya mu papa ma me asase na bra ne beto ye no you know omu ma no one plot Hereford one plot wa ni mu say ena na yese ho na fu na ho na yese ewura no enti aso wakotena ho no na ho afu na wo dodo aduade no he sa na nete enti wono ne de na oto one plot no wato ama brothers two bi watwetwam half plot na akodu wura ho no yes na wono na be si edan na si obi plot no woto tonton de akeka na makofo pipa nka ho no aye forgere enti mimi pipa na o de ma me no ye pipa na ohima ne de ma no no ena ono ne de asie no akọ print papers bi na odi me mankofo nti odi nka yi se for ya utwago yes odi nka yi 4 no bi di ma me na ka say we nya pipa me nye enti me no ko ya na oyi oro jande ma me se bada for better to wo nya se bra na wu me to me wu enti me di tro wu de me ka no kwa wu Hereford ni yes enti Hereford onye enti Hereford di sa pipa na ma me no ena me so ase ka makoma bi se me fa nkoma me sister obantama na odikoto odi oda pipa na wo no na we na asam ne baaye na omukaka asam ne baaye no me wa na Hereford ne baaye say sister na am se bra me dem sika na me ji o because me judge ka ma bona ha nyina ka ho na mapia ko me pass bia enti na oka kire me say me nya abotere da ko bi me ho no mo saado aba sister koja me wo ehye eboa na am se ehye eboa me kwaye de o o say bra na sister koja me na me de na am se me nko wo sister mpa cho na am se me nko enti wa na so Hereford ka ebe ka ho enam sister afia sister bi muma bi wo mantemo on so ka ho nti ne kokoja na bibia mu adanse e am so okay enam esa na se wase modern dodo me di na chi yedu wona hodu wona sister afia na obo ni din no o so wonya ho fo ya le se de wonya wa nti me ni ebe no ene wono ne yekọ ya ne yekọta na so anyimfie yekọta na so anyimfie a asamo mbeka ne se bla na asase ne ya ne dia no eye ho hene no eba na osi wompene ma obi mefa na sase no entimintu free dan mu onu obi ani apartment obi wasi dan ho bia o maje entimintu tinesi sika na abepe honam me bu kotodwe nam sonana adawro ma o na mini tese me kasam kwa ada kwa mini sika kwa ada mini sika enti mesraw munya wo bibi ma me na mentena ho fam se wo na na me ana o se bra na bu nu kwasea bra ne ye fo enti kwa bra na fa so kasa wo gini sika obeji be ye 2 billion me kaska me tiama bra no onhwa wo nyini sika na to 500 me so me se me hwe bra da me na kaka sika yi ram se bla ma papa me sra mo pam chew wo de mu mo bo ana bra ne se enkwala na ka me hu no obeto so mugu me hu no eye na awira ko ti sa na tie dia bra no obeji ni 200 million on trace kan ma na me ntena de no na bra yibu kotodwe na me so me bu kotodwe ne nyina yibu kotodwe me de madwene mu nyina ne se me mpe basa tie ya na bra ne se obenya henwe mi ne bra ne se wonje da wona me so osum wona ne nanim ko so na nan kotodwe na se o me ba aho kakra de twama awolai na we nu ntwe ska na ma ne onfa na no wota na so tisi ya me tro enti oya na mbisa se da be na oba betu ska no no akasa share so October ofodui Hereford share so October to ka say October no se sa na tie de yenkonko bo pipa onto so titia ewo ayi ho court we bia mo bo pipa no na se do this canaba ti meni Hereford na ko bo pipa any sister no ni nua be ma no ni sister fia na nkasa ye ko ne ko bo pipa no to so ti e be fie na mka che Hereford say Hereford wonim se ma yale ya me o se ti minisika afin ma ko pe besi am de ye adwuma na nyame anim no kura me kasa menya bia bo ara mbo bat me pimpem menya 20 million ba be support no aba because anya si awie menya me 20 million no asade akoma no menya me 20 million capital me kwa na Hereford sisi akoshe October ande ti je na fa de wo that time na me kasa na dan ya o mabu agui sa na obi kura be to dan me sika wor bra no ho wandua ade ne ku no obi na bo no dua sa me ka sama ba enti aya na me ti 20 million ni e de kwa sa bra di na fa bi soso ne fa nkomo o mu na se ye de ma o mu mpo na o mu soma ya sama o mu ye ntwa nka ya kura na o mu nim se ye betua enti je bra ka chap se onya enti me fa nko ontumi nya hye bra ontumi nya hye na se bra me ka 20 million ko be jo a me kosie ne kolona ya wada ho ma che se bra ne betu kolona ba eku ba na ko na ku me ba o kasa papa enko fama enti se bra me sa bra ma bra wiase no ana besi ama bro dia kokwa so na mu anwo besi mrikatuo
blast how man for Jim uma a dying film is a minimum yen ya and I'm charged and I'm doing 20 million go to my best school fees and kasa and ti woman asam na shona bla na frem sister me too do you see our boy no me too do you see our boy no asam no so lawyer abem people na plan phone na abem che say asasa no e bla na dia me tumi ne twema so Debbie and that ko me wana me call bla na na me se bla e phone sisi a wo ya me dan wo di me sika ma me ana me tu abetena wo dan mu sister jai na asam no kwa ya ka wie omutumi nya hwe na me se yo ti me wana mo boy letter bla me omo de letter bla me first one say time ye share no ma me tu esika nto onyi sika ni biu ntu flas asene so tetia na me ko bo ni punum na me bo ni punum ko bia na na ni mamu abate na minim so yale na me de pipa no ko share ni eduabo ne frase ye adwuma je na asama asini enti no me ba betena wo dan mu na me ba ye ma nti wosem bia ma nti me to no ma dako na ayi lawyer ne sa ba bia mo de pipa sa brem bia mu se o mo beto fence wo na me sa ko pa sister ne choso ni nua ne kasa na bra no kwa mi hu no me kono ko bani puma mi hu nti me frɛ no so obi amfa ti me gu so frɛ ne besi bia no o mbete me nka no so wate ti me ye na me fra nda ko me frɛ na bra bi peke na o se ni nua no na o yale wada na am se me srɛ no ko nka nche ne se ewiase na wo ne na hokwa so me ye yi me ne me ma eni magu abontena obeba na me so magu ni dan nani na me tini dan mo twɛn no nti on ta se because me to no minister me kwa adan na brand so sister yate no kate me enti ma antini nka bi ma ba week me ho no ma da ko bi ne mada tatam na ai me ousa na ba ma me jale ta week ma nkodwa me de wana mba ka chance ma obi hwehwe wo me nya te so obi hwehwe mpana me ma hye san kofo ya me pia ya mba na bra yo to we ana me o chi ame na o se minim na me se pa cho minim o se woni minam se o se hwe manim na ma hwe nanim na me se minim o se ame nua ne Hereford se Hereford ben o se ai onyame na me se onyame so no why was sister o yare on tumi ma we be fa no kwa ma no am so oh sa no se ntina me frɛ obi na me frɛ no bra bi fa ya o se wada no se yan yo o yale na wo so ma me se me mra na case bi a wo wasase ho no ene sister ne ntumi mehwɛ ne yen sete na wo frɛ ntina ma ba no am so oh na sister no ko wo he yen ntina ko say there bi o no wo fa bi ayo o hene wo sanka yo se de o de ato nanim na ne wo fa ne se obeba ne yakaka ti a me nka na Saturday me nka che sister ne se Sunday no mo ntwen no mbaba me yakaka makoma to me yem ti me so sister brand free wo kwa na me call sister no na me ko buko to se me sere no ne nua no o ma pressure but one ne kasa na brand na busia fo kra aba sa ye so o yale to mbaba me yaka no so okay ti Sunday mama sister na kwa afere ne na wa pa afere mama sister na kwa asore o tena ho na me frɛ bra o bi sta no wo fie o se ya ba na me bra wo hene no na na hene ne sa na ade sa o mama Redford when pacho here o studio Hawaii daddy mama o mama na week na twam na o sa hye next week bi na papa na o so ne be your friend me na me se da me sero me wati team me ne me ma ye na ti me sero bra ne nka asem ne hu de besi ono so de me ba sa e na ono so ama ade ha me yan se me phone gilai nti ne na ma na firi me phone ama wasem no emu ya twi ti e bi na akosi enti ya de kosi ya ne se bra ya mama ma nka asem and what do you but I saw that how 40 days but ya say bra yewu bra yewu usikashim e wana me frɛ bra ne say bra asem no ama me yanka bra na wu so me sika de anhim mo because we are witness because wo nua na bia na no akasa case we wo honko ade a wa wu kura wo wote ase to be witness ama me enti asem me no wo kan no na me di pipa na e ba busuafie mo wo se wo nua na saase na otoye no onko de otoye no kwa wato wo ta de kura no kwa ye fake de otoye no pipa de kura no no otoye wa ma wo mo kura po abusuafo no nya chance ahima asa bo mo ka de wo sika e mo ma ye pipa no foforo enti me de na kura me no kura ne dana bitim enkofa dan no e mo kura frɛ me ahifie sisi ame no ka sei enti me ya na me frɛ me call em se me di pipa no kwa cho so mpere me pipa no kwa che wo mu Hana so mpere blai wo se o mu nim case nda dant me nyai ma mfa pipa bi nko ba bia na o mbeka asab no na msi yo enti me ye din na me ba me kwa ye ne bi enti me ba bedu ye na me nim se bi o mu ba ya ye na wi o mu ba me yakwa ko hu sister no na we na me frɛ na me se bla blogger na ba boga na asase na yɛ na ba no ko se wo de bubu ni pa koma enti se nipa ne beduru na se okɔ kaka bibia bia na wate ase ne atua sika na ma nti yɛ nkɔ no me frɛ bla yok se ansema bla ki kan fo so kyerɛ me no adan me ho so yi enti wan kasa enti ne no one man na one ne maame mo ba no mbeda ase na minim se bia o meka se maame asem no yɛ nim enti bra na yɛ hu ne beka no o ko ko ma kra me no mkɔ yi na me to enti boga ne ba yɛ
wo dwoma me ko no ma betu foundation ato fence wa fa wo nyina omu kuro so wo obi entu omu se mintu o omu betu gate na me ma na ye de tum kodan ko omu betu me de suni achepa se minis kakra me de ko hadan enti bra me sraw ono sister what dey asam no wa bra che o 1 year nie mo sha October biem na ya san be 1 year ni enti wo hwe ya mo be kire asam me ka kire wa no enti nipa no so awu na me nipa na wawu no po de sanka bra na me na no anka nche ni nue so me ka sa sanka enka me nko me fa me sanka na japade me nka me hu se ma jimi tie ya de na kobu punu na ni no de ntem kobu de ni se ombeto de ombeto fence won wie na me bra na wo ma no isi ai omo si mintu ana bla no e bolete se onu ba bi wo no akwala ye ntete akwala Sompa FM akwala na ka me hu ni ntino menyi sa hanwe mi ne nko ha dan na mintu efi na sa so on pe mi wo dem tetia ana me so me hwe kwan ya me fa so a me bra me moja ni nya sa sika ndi ba ho no me fa sa 100 million ko ha dan ma me sika nshin wuda ebisi nti wo be fa we dan e ti me kwa kobu dan ne ma kwa kotenem anu de wa nya di abusia fo ne ba ma me jitum ma nya de de mrason sam sa ba ba sia ya sa to a e ko bu dan set e be ti ma me de tell me yes ane say me dia sa wasem de no wase ni say me dia sam ne ma lawyer na lawyer ne ka chem se me fan ko district court wo e kokodu ho me ble yi frɛ no enti sensem wo nyina bra wonim wonim ene wa betena wo so wo betwe man so abaji wu ya japa enti ko no mbisa me se menye baabi lawyer mbisa me se menye baabi anyini ma guna menye baabi ne manada nam so one room ho me so ni enkoje enko computer so de asem we ye bie wa atwum se tete amena si enkrofo ye ne ma kura yi mu ensase sam ho o no mo so no de ko ye aya no kura yare ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare kuro ya nanso ani universal natural clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no a wo fa be fo kwan so ene ene nu tahini ene nu bra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho oposo ta ya wo ya eye no mpemu yare universal natural clinic sabra ene massage ni bia ba fu ni amapa ene animdifo ene wo de be miemia kakra ko sisa won so benya wayaresa ana wodie no eye tridi yade malaria typhoid yade di bi ana hepatitis yade no ene hawo a eye universal natural clinic ana make comfort dia mawo ye fun yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan universal natural clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S line bon suo mu ho a wokọ wanim kakra won sani fa so be ho universal natural clinic ana fraying e was 0556 244 102 and 0200 158 272 Universal Natural Clinic na minti ubenya wayarisa Jimmy D ekwan papa won sabetumi aka osika a wohia intemginafo biara wo ZPay so no won sabetumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko ZPay mobile money so asanso di 10 cedis na ya sanso de kasamre apay wo so yi usika wo ZPay agent a eben wo na tua entity kitua bi pe yi usika abie biara a wo pe a ohaw biara ni se wo pe MoneyGram fa wo mobile na bo *270# na fe wa bo option 7 na wo wi a wakoyen agent ahodo pi a eben wo akoyi usika ye ho no nya wo pe na yeye bank for bepon na ZPay mobile money de ye boho abre biara Jimmy D akwenye bebre a akwansidie biara nimu na emum kai se nsise kakra wo ho wo medi ho ya pao na namre musa wo mfa wo a enye tabita clinic na wokọ me de heba de me nkọ biemu ya kwa abre wo be kwa wo hu hwe ejadunya abotre na tabita de omuda soronko nti masichire ya de obetimi ahwe me mema sem so kofamu o me dwonso so a mete yaw na sene machika sai tutume na me nan so aye titriti ebetimi aye sunsumu ya de o o ya sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti sene ne fa ne si dwame na mani achi woso
misro kura se wan hwa stroke de ne ho bajim ka wakoma to yem tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wen tabita ewo kumase sofolai woni alignment ene die animhwe ewo sofolai ene patase kwantempon so enkran so owo medina firestone footbridge wa afei owo takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962 19 ene tabita ya pomodini 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert abusia Boris B chicken ene ye kan for the amadofo nyina da we yakokwa ya titi ni sefi akokọ na anu suo no de papa organic ye nwo wo mo mpane bia enunti ye nyina ye nwe Boris B nkokọ ye wo 16 grams 14 13 na 12 akokọ sere akokọ nsa akokọ bo neta ene enkrama ye duane nyina enye nakra me pacho ubenya bi obantama high street ye ni president afudi en mhia sawase market santase runabout Poku trading edum SG Mall Top High Shell Buadi Junction so unsabeka bi fanamba etu on ebeboa wo dabi o ya de na ho akere wo no wo frɛ ya ide akokɔ no bebre wo fie 0544444453 Boris B chicken osi wei eye efie akokɔ Kanisa Herbal Center eye bibidro fie ye konya do what says yade brayo mu how ene syphilis ni nuanum nyina bibi ne na moyem na ajo ho anye moja ne bedi afrusane ye na tumi aboa papa ye di tu malaria bia ne ne eden e ma odasani wo ho two wo benya bi e wo colinac misty dan heba pidank Freddie Mens PFA and cry kanshi drug lane na na boachi kobedia ena richco heba mankasiem chef heba pene heba wasa bidu fie takwa any baseline shops no emu enyina 0247 887 436 now so ko na koje wodeyem Tabita Clinic o se ukuade bia wo yenhwemu edema prostate any diabetes free ye news ka bia se wo sabo no hawom wahra no hawom sisiyade enso otu ase ya na bema utadua mu hyehyew o ma herbal treatment ne massage papa bi na tumi aboa behu ye won kran Madina Firestone Footbridge wa so fala alignment kumase na takwa de ni sunyan freyen e wo 0202 347 647 Bishop dealers in all kinds of jewelries me pacho che ben na odi tu kom the other to nsa the other two system the other to nine ade bi aye ya odi empempra de be sisi ho ahemfo nkawa ne bo for papa 5 cedi pe wo betimi ato chain ana kawa na asomka e wo Bishop ketia ye ne ton jewels e di dono ene ton no ya bro santinti abesi no imrom Abi Plaza e ho ene ebutu esro ni fom nyina mo amu pe bi etuo ne baako mo fam ani nchemu na frɛ yɛn 0598 585219 ana 0554 304 135 Bishop ye wonyame and it is all about center Dr. Edo Usu say when ni how say glaucoma high pressure, low vision, cataract, myopia, continental effect, traumatic effect. Any idea how bia one federal so obemo wanom ne beye juma se enkonya diabetes emojabroso wasa
prostrate, typhoid, cocoa, any malaria, any tipa yadin dini sisi yadi nyina dano, elder, usu ebetu as a doctor. Takrade Port Quarters ebe Archbishop Porter's Girls, Kumase Kwara Su Estates Park, and Kraitabola Alaji Walako Junction 0559 014 234 and 0596 198 884. Ni da so Heba Clinic Elder Dr. Elder Usu say in God we trust na yenko yenim bawmies ɛda ukuada bia yɛton Dr. Laji Mamadu Baumia ne ho nsɛmpa ɛde akyɛ delegate amahunu de wayɛ ne obetimi agye sɛ wɔde digitalization sakyera o my Ghana ne ne wiase nyina atu anamon abomu a na Dr. Laji Baumia ne soade ho ukuada bia yehi ne sompa ha no nkransa befa Tawan TV so ebefa na sunyan so etimi afa still the signal is very strong. 21st clinic was we are the sciatica expert oto asinti na etwetwon saman woje wo ho anye na abeduadua wo so no yemfa nkodan Dr. Blessed Foster ene na Dr. Fire to apeti wiase aman nyina daje ya tumu wo sciatica ayahwemu enkransa ye onkransa hene dada abronsen nim tachiman Giant Bank edai nimu so Kumase ye wo 21st clinic ye ben Alpha Radio Frey 0540 311 311 na ye no emo enkomo wageme Herbal Center se wo padwuma ye for mani mema marketing department sikane ye pa bonuses bebre enu nti wani je ho a frey 0542 725 858 and 0596 900 011 Zipay kwan for fry first try to sikan krato enso e de amane wo bra ye ntete bibia no we eyade ebetumi aboafafo no na dial *270# option 1 oje wonsam fufuro bi akwanya we option 2 no so o sene 10 million bia ye chewo 10 cedi Zipay de ye boy mrane say GAD abusua ye toya sam ni so madam enti ena ye dey enti na me friend me lawyer na me ka kire no na wo lawyer ena wa tumi de mrahye wonsem ko bu obi punani ko yi ne niam atugu na be me din ka kan ansa na me koye sade te me ka kire no se asam ni e banyina me bo na ma ne wo tama na bla ne ti ase enti me na o kan so obetua ne nyina me ka kire ndo hu se yale ne ba ne nua ne se wo ba be kan asem nyina me ka kire no o mfre na o mfa me bra ba ko ye soja ni e wo akra o tumi fla bla yi te no wo ne sa wo mfa fo no enti e ba ne sa na o mu tumi no am bona ma ne no se me ko ai propon district court no no mo nkasa e na me ko ye ti me ko no o bra na bi sa am se ni se ni pa ne wawu ni nua no so am ka asem no e na dia aboa me ne se oni gire ene ma oni o mu ti dan ni mu senko ye ne ma na o mu ti dan ni ma ka mi tumi kwankwa na fie ho enti de ba se sam so mi discount de ma na akwa save wo mu enti me no sam se wan wuru mu ho na se metumi anya ba bia ye niam na gu a me video asanam de me saka na me nyin ho na bra na busuafo ne ba ntwayi say no so be ka se no 2 billion da dem ho a wo betumi ayi no madam me ntumi nya no ba tinyakopon anim ne kredi wo mu 2 billion ma fa wo mu 2 billion da bi wa nya ade no krebi it say bre ya sama wo ne wo kan wo be ya no say papa ma me mejitum sama sa wa wurum na wayi wo ne wayi koi waudi titi roma afo akokoduru fo ya santoa alaba boadi wa ade mra so nsem no wakobu pu a wayi ne ma to agu eno de ombe mu atrem eno de ho asem bi ani ho me de tama jimsika ewo ho aho awo ne nua na meka asem no eji brad mami e frozen me de sewa say bla ababa we dia na woje won ho ipacho minua ne niam bia ne ho a de ensa kan ade ye befa ho no omo ka kire se akromfo abewia dan no mu niam ye ba ye na fried cream ti omo asesa ko dan bi mo on ti fried cream ene atari edi so obi wu ayedi bi because ye ne ye fa de ko dia ka bia ye topunu nim sa je se ye wie ayie no enti nsem bebrebe na maame ne kan so no bra asem bebrebe a maame yi kan wonim se unua no maame atodan won ho me pa cho ane minua no ka kire me so maame na to odan no won ho e won nsem e bobo ba ye ene kwan a unua ne fa so ton odan no a enye mra kwan a ebeduru ba bi ye adure nso na wo ya we pa cho
asamna maame ne kan baby wo ha entisa de ahe na tisa mini ande ka kire me say maame no otondan man 350 enti wo mba ka kire me say mini ande ka kire me say wo mo so mo baji ho no me bo anan ko hene ho aye frɛ jase no da wo mo frɛ na hallelujah na nam ni ko din ko mo no so ɛkɔ de de eye mini ande dia enti eye blog 8 to ye kro ba fie no mo man pipa enti ohun ya kra no odi dan na eye wonu ane de afa ye dan ye betu oba ye free so say na ma mi ko busa jase no wase nkrofo na omutu o manyo omu dia no omu asase na wo enyo omu dia so nyo omu na omu abetu wo ya ye tu ma mi me pa che omu to wo no obi ahu ti mi te ye no omu ba betu wo ahemfo no tu ye say ahemfo ne boa me pa che jase no kra me record no say me kasa na dan mi ko enye recording asem wonu ye se say ne man hu an ya bondua ye kunu me pa che mi ntumi nkire de se ni so betimi akire o se untumi nkire o wo na abetwe manso yin abeje japade maami one ne ma no mo nkoda he Pacho sa ho no o ka kire ana betua 400 million na me pacho o ka kire me san krofo no so o mbe eje ho no o ka kire me so o ma di come and 100 million na me so wonye no to no bo ne enwi ayi no na ye mbehia o te ase na o san frem biem ka kire me say o mo so o mbe man 250 no nyi ne ma abere me tie a wo so wo akobu dan ani wo akwaje permit dan akobu ani de wanya de se no so beji unu ye na japade e dan akobu ani wo so di adanse so unu ya ne ton asa e dan no e de man tu beji ani sika ma no oton ma no so o beji me pa to me ni say ono no mo na aton asase na mo because of say jase ni kire me say why na aton asase ma hwan man say one and what asase ma hwan o mo say honi ye o mo dia because one aton asase ma hwan ba bia o mo e de na che so ma to aton asase ma so oje o mo ebra ko na nanom no ho no wo mo ka kire o asase no unua na ye ne dia ba cho ani e de adanse die na ekura wo a che se unua na ho ye ne dia da me ko me ni nua ne mada ne ko wonu nua no mada ne koi wa dance die krata e kura we kire se ho no na ne jase ene ba ahema anya nkire ne ase ton ma wunua no ewei ene na me kire se nipa ni wu ye no so obi wu a ye to ni dem because me wa kwantuom ti me ba na betutu punu ni chance bo eju pa je se krata no ma me ya to me nko ho be si na obu niema no ya me ko report no police station no e wo nya nkire ne ase no police pe nyi ne ka kire me se me nko na ma me ne nkire ba bi odi niema no ko gu ye na me obi akobu obi dan ni akoyi niema m ko kire ba bia odi niema na gu sesen enti ho na ansin mitrim na me ja enti niema no me hu ya besi na o ma san ayi ato agu abonten no eji se wo se wadan mu na wote mam pa chawan ba de ti a eh as that juma de wa di bi o eh ya de ani de fon no mama that time me eju betimi a wontumi nyi sika bia om ho de wa ye de sika na abeje because on wasem a ode ba say paper wo mo tutu wo mo punu mu koi to person kire se enkrata no nyame ngi dem mama me ya kama Brazil dia mama ka de esi me pa cho me kofa ne ne ma na me di kogu de ni mo na da ba kunu mu na me tu mu me na me nim se sa da kwa sa bra na sa ton ho kra sa ma obi fufo se wa ton ho se wa ton man se we me di kogu mu no osoro nyankopon wo soro de ya ma 100 million se fa ko ha dan e 2 je na se wo ya ne se wo be free 250 sa na o ka kire me wo se o di kan million o so ma 100 million o mo di 50 because obi credit yet mi shim kula ana o mo 50 ba mi e ti na wo je 100 million na se wo free ho na se bi ko bu prani na ono ton ma mi ti wo bra wo ni na busuafo ka gina wo so akopem se wo benya wo su ene bna bo me fra bra ya no wakate me bra people na we brand man we me e wo me se tawo sia da kula me mfa me sa kran ka da e ti da ba ye pesi ehu ai won ho e wo me di se wa tradifo asem no bram because wo ko mu bi better se wa twen di se wa trakonya anu kokonu asemuni eni adini dia wo ya na no ode dodo pressure bay she wasem de wase ni say yodifo wadi na unim fasem jeje wadawro ma osuma me yeko ho na asase na nkasa no pese no de ba bia papa yi e kan de ne kure ne nwia ne ton ana dan pipa so de se nipa ne o yale na so da won ma nwia bie ne won mo betima ko kase fa dan pipa bra esa kro be kase wo pese okumi na afa ajafade no eti ba bia watonton nyina de o matoto mfenso wo kama amana ka asase na nim ene dan one room set contain no ana abrosa no hodi ene o na sadan na
maame yato fence wo ye na maame ti mu no ɛhɔ de ɛyɛ plania ɛyɛ nipa no wɔso no ɛyɛ ɔno an land obi antim ni mo mu twaka eti maame ne ba sa na wo se maame etufi hɔ ɛhɔ na maame be kyerɛ mu sɛ sika na ɔmde man no sɛ ɔmfa nko ha dan o mo se wato ɛhɔ so yɛ media eti yɛ tu di agyagie ji sika wei na free hɔkɔ papa yɛ sanity onu kura waboa wo ati sɛ yɛwura no mo gye dan 100 million no ɛfa ne ho ban eti mam sɛ wa wo no wayɛ mistake eti saa niema na wo yi baby on betimi de wagina enka no kura nkyerɛ wo ana ahemfofoɔ no so no ade a efo de de yɛ wo no wa frodo saa na sɛ wonya butre kakra bi saa eti ne lawyer ne kura no ne lawyer na amoa sese dabi so lawyer kokɔ me ni sɛ lawyer be ma ne saa futuo ni da ayɛ sɛ lawyer ho bɛkyerɛ no apedi for lawyer ne nkasa sɛ wana na work me das e de atete no lawyer pia no bɛka kyɛ obi sɛ obi wo sɛ kɔbu ni poani na kɔ ni niama nya no kra jaje sa container fence container jase no ɔno so ni mu bi pa wo bre ya wo kra ya wa ba betina ha wo no wadwodwo wani mu abetina ha yi wonu sɛ wo nua di bre sister yi ka wo be sima wo kura nkwala wo sɛ yese wa bedwodwo anim abeta sɛ yi wo nua menti no wo be bɔkura sɛ ba wo ba ye no maami dia na wo gye no me ba kyɛw wo ka so ofrɛ me memfa oboa me ka kyerɛ sɛ jaso dia ye no asɛm no ye nwie ne sɛ wa maami mam sɛ wa pipa na ewen sa pipa no we ko fa pipa ni nyina mra ene de ne bra to man sika ni nyina no o fa na kyerɛ wo daben ye nyambo ochina ye santra so sika na ye de ma wo na 100 million na 250 ka no kre na bebo bo abepi 100 million om de ma wo okay okran pacho madam ochina form bra kran tie awa dance for wasemu mu watchna for dance for bra and ya wona wo frɛ me ka kyerɛ me sɛ wo di kan ma 100 million pacho mba na also wo di asem group mu di ato no mo so mo de o sa 150 be kan ma na ye 250 na waje ana wo obi ma 100 million free asase ne so ko wo se da me ba wa bu na me ka kyerɛ what is the Mr. Jump problem. Mr. Jump problem. Montete wo kakra bi na ye be say wura asem. Supreme Judge, me da ase. Hey. Me be ma chawo, etiefo ya mu tie me. Me sre emre kakra afri. Supreme Judge ono mo. Atu ye nyina ye fo. Ese ene wiase no. Ese ehu ye se abofo papa ene boni nyina wo. Tese nkomo kura na wudie na wugire dua bi ase a dua e wa aso ewira e wa aso enti wasem bi a woka bia na wo mo ete enti ne se wo bu nua bi bukata ka hu se wo de wo nkwa eto chacha enne obi asori a wonam kwan bi so na odi pesika na be bu me mu ase e hira asante hen e kwan enne wonam so a ahemfuni bio sebio eneme bia omo ya nya sante hini bo adwuma nana ya dawase awrade mo nkwatente ne transe na yese maye frise na youth ne de boni aba ebinumu etirim mami ya friends wo we ya oba what kan woni mu wonu ya sembia mi de mi twa ne tie se tam ni wo ana wo ba ye no wo no ka che o se sebio wato asase ama wo pi anche na wo wuye empompo no wo koye makoye ye maye bibia wie amaba aseda eno se champo ma ne so na ye tete wo kakra bi o chine be sa tena so wato a friend say dem mu ko no ne ade mami ya woti woni sika akodi friend say hefo da se wan enchen na sabi ogana ha sei no emfa wo na buhia ya ofiri mu akufo ado ba kra na wo kra mpo no a emra e wo ho no enti ne se ba ne se wo wure ya to da mu ekro na sabi boga bi nso aba ne ti mu asempa wonim ne wo abrochente no wo se wure ji 100 million wo da fa ko handa na afi no wonya da ne tremu a na se no be ka wasem a me dia na me plot dia magye me plot
ma fam me fence me demand nti se nko ba wo se nko 100 million no e kwa dan atwen abusua we say wanya ne sa odan ya santoa wa fam na show say wasam enka dan say no wase no judge and try lawyer ni na ya working as wanya lawyer ya okọ no say ordinary case akoto nanim em say wonua ekunu ana say wonnim no e na okọ ye enya ade enti supreme judge ni america ni say asam no ebi wo mu a say wo se kira ana say da wo fro ye beka na wo mu mienu nya no wo mu issues no nyane kana wo mu toto ayampia e wo ha say ya da say enti me ne be so ye beka wa ma Mary Brim yo judge me da say MTN for your advert bi enche sika omato yibi sika naba na ni age no say sika no na sika no we na sika no we say wa sika ne de nka hye de awokoto ye ene nkrata fake bibia about assassin ye fake tinka usika hye o say wa emfa ho say wo sorry tintin na me ma obata ne wani na ho na obi abitiu eye abrabo ewiase ne saa ubetimi anya obi a obebitiu ama osika ayede ashim entinka saa boga na oba ya na sase onya abotre ma papa ne yemu ye papa ye no oyeye but as o person so ade no motwan say lawyer kra wo kan no me nim lawyer bia obekire wo saa eno de na judge kan lawyer bia ni wo obeye saa de no eno de we stand in for the lawyers because I am mra no om de ye dey om de ye adwuma mra ene nhyehyeye enti ko bia ni wo obetimi ama wo saa order no enti papa ne ya de chese wo 3 ye e man ko ma wo ba bia nka wo beda wunya baabi anka obeda ena o feel say chinchina amaji misika ni penso awu ena yenti ase se obi drum pempenso obi bobra na ono bo ne bra wa firi abusua mo bobra yesi abusua paade wa abusua chirika o abusua paade chirika yemfa nsa ya adwene mu saa abusua no ho kakraka te se kwaye wo wa chire bomu yu ba opini ho a se dua bia woni sibre wo frɛ na on fa nyina on fa ne ti magika bia saa ebi kura ayi onya ni sika ne nyo ne nnedi ye anasa bibi otwam na obesra ne se ni nua yare e na obesra no enti se wa de wa ye ne de nyame anim ni ke yanya ne saa oh se enka wo kɔ han dan no na wo sa hye bibi foforo ase na ebi anyame be ye wadom na nka wa ye de wanya sika koto asase foforo nti ba bia usa wa odi ade na kogina e wo papa inside idie nyame anim ni ya ne ya judge ne ya hudi asam se de ebesi aka bia ma oyo ba atan de na so do ho akoto asem ndi yanka no kura bi nkyire nipa on se bae wa be ube me wa be dwudwu ani ma betena wo ba sima kola ba yo a okura nkola woni kun tumi ko bank ko yi sika 400 million e de every pum bra wo bra agia di se wa ma ne dan sa ko yi 100 million de ba be ye mu adwuma na to da bi anipa yakoma emu abutre kakra bi ye nyanti na ye de ye bem na ye de kwa kodi fo won se wi ase oyi mu bag mi eyi na dawa potomento no a edawo no bag na egu wo no ene tete trunk ne de onso abegina ha ayi niam atiagu wa yi niam atuagu wo ya we se wo nua di sister yi ka ko bi kran ko be bodua se mu tia sika na mu siefu ka wo ye obia ka wo nua ne wo ye no ko be bodua to so se busua pani kura wase ne soa ebo ne to be sei no won ko yi Hereford si wo ye na yie wo a wo di animu ya wo preja pade ko di dua ne bi begina sa wo ye bema ye yie sa mu tia ne 400 million mano won se wo ye di no wajeje susu enya hwe e ma boy we sa ko yi ni 20 million e di pre wo pre sa ji na fa bi soso na ko tia na me ne me ma yenye asomdwe wo nu se da ni nyina wo ya we won so abetansa kraso ne teacher aboro no so wakoyi niam ato agunti ye mfa ne kotom forever me dem show you so agire ni pa umpa no kuro me ka no kura kire wo emu abi ho aye de aboa wo se wa no akia so amui ye de da hye eye bibi
wayi uniema mo be kali niema krom tu be kyere sika ma no mo be kyere sika ma no na de kro no se gold bar ene da ho a wono mo so no so be kyere mu wo kyere betena so mam say wa ko ho niema wo kyere mo mla why mo ai fa pe pane bra me se me ka be bia me te no aprosan no ai fo no omo ko etumi wo de wo kyere wo ba ye be wura mu aye afra ohima no me say mam say why wo kyere wate ye be ye eja kran meja akwan wo kyere wo dance ni bi afa ne bra na ye hwa de afsem ni mienu no ye be we na obi abete ne ho ase a enkofa sem bi ama okay damas the kwasem mo ni adwuma pa nyame yadum so epon ye be ko edan na esiso na ni nwane to ne sa pra no ye be kwa akotwa ne de aba afa so no ohene no oba ahima ti asem wo ye pa ye pa chew sa asase na wo ye nyina no pipa no ankasa no sa pra bi wo ho etino se ye ba baji ye be so wo abuakwa ye ba baji because ahono aye bra na wo ni dia moto ma no mo ma ni pipa etimu timi konkofa sa asase no timadawro ma ye hia sa be person judge yo ye be koye case obetu abusuafo ye nuanu ma mo Facebook nyame hira mo papa nana akuyoku nana kwasi bobie ansa Emilia Kofi nyame hira mo papa hana nyako nana hima ekuya lizi mame Araba France munyina maba baba meka nso kan ho ebi o Facebook live mo boy juma papa onyame wonhyira mo me piesie ma abena enso Facebook live no eso ena Johnson amankwa ne ewo hobi Roberta Edujemfi adwenhyira fina ewo Germany nyame hyira wonu papa se mudi yachi maame afia amwani ma ode udi ya me de papa ena Prince appear fojo nyame hyira mo mu shutu yen papa de ekwanim ye betwa yasem no so na yahwe mo fa nchese amfa course ye breniti ye ba be wuram ye second story no case number 2 Safia Tumusa wafenso na maw why complainants accused Bismarck Terrier wono so wafenso na maw all day in court Safia tu ma ya wo Quran ya wo Bible ya wo bodu ya apede he achempe Quran yo peja eya me Safia tu Musa acha eya me Safia tu Musa mikura Quran sa sama me be ken no kre Allah komshene kunkun Muhammad sallallahu alaihi wasallam dim de meka bia no kre ana meka mi twan tro ewo mu da Allah boa me komshene kunkun Muhammad boa me mensu ate Safia jai me ye ma me wure ho nyabotre edi asem me ba areho abo se ewurade nyankopon edi asem Pamacha awie me ba ha enya bone awale na de me ba ofenso na mo awale na gu mitu mini maame mini papa ni kama phobia nyabotre Safia ye di asem be makro no ohun we no do ba ofenso na mo ho maame pa cha ta maame ti ate mbapa wu 28 years mbapa wu 28 years o papa wu 28 years ni me pa chan ni owu ntem enda me pa cha na me maame ye fe na dize to ali no ate ase krobeso e wo tepa ena ne ye tie enam ma bibi wo ofenso na mo ye fe ne na ena maame no so ena maame di hunu alasan isa ene ne ye den ene ne tena ena be ma no koye me ho ade e wo ofenso tepa efie be ma no koye me ho ade ma wale ni mu na wale ni gu katakasa ba me long story ma e ma ne be ma no ma mu mi no be ma ne je ne ma ana mtemu na mtena mo wo se mi di pa ngakana ngakara ma me yed my immaculate bo so me bia so na etua me ka 2 million ena ma me ko hu ko fiketwa
Ofe so na mo. Na me de saa be ma ne de tie ba. Na me nim se saa be ma no so no. Ni suba nso nye ma. Na me ne wo ba ko ba ya. Suba ne nye no ne wo ba ko. Me pa chan. Saa tam ne suba ne nye. Ba chan na me nim suba ma. Pa chan na me nim suba. Me eduedi nkomo tobo. Na suba ne nye. Na wo ba ko ba pani ye fra ne sen. Me pa cho sa mpenimfo na be do di kan ye me ho ade ne ye fra ba ko Maliam Alasan. Woni sa be me na wo no. Pa cho de be ono ne ye de wo ye me ho ade na me ni jaye. Aha. Asana wo be sia be me. Me pa chan sana nti be ma we nkra na to so be ma me ensa. Wa wale no. Me ne na atena. Ba chan. Nti ma me pa cho be ma no ono na ne life nya na me ni jaye. Onso se onso nya wate atemu me ba. Nyabotre bema Bismarck Terry pacha wono ko nyabotre o dimi to America dodo mpachi o ma no edi kan fa bema bi ne na wo me pacha eno anya awade pacha empena pacha ena wo san fa bema foforo pacha wono so ne wo pacha wona Bismarck Terry anam ni wumi mienu pacha aha nti Bismarck Terry na ne wo sesi e ya awade na gu man pacha den awade na gu man pacha na mete maami bi ho na mo nzongo ye fe no anti memuna den na utu tepa ba ha me pacha awale na de me ba ketwa Bismarck na do ba na mo ma me pacha wo awale no ba tepa ofin so nti ofin so na mo na awale ni begu ye se na marriage no Pachan. First wine e begu na mo. Pachan. Ti ho no gu ye na ade hu Bismarck. Man pachan na ma fa be mo to sumi onu ne na wo. Ana me ne onu na gya na be hu Bismarck e to sumi yensa. Ayo, to aso e. Enti me pacho me de mami wo na me fe no anti me mu na. Okunu di baba halona. Wo ye zongo na mo hene nzongo mpanimfo na baako. Na me pacho na mami no so mama me ne mama dan wo fin so na mon honom na metim na wo se busumi bia me mani scanning kakra enti bo na bia me makreti be sata na etu am ka 2 million a month nti me jiska na ebu 50 cedis ebu 60 cedis ebu 40 30 na me de mama me se ma me de mama na me mama be prekope na me se ma mpa choje eja oba emu nye nkran so kitam ye bedidi ti nkakra nya me boa e den e be koka na e den etu awi na mama na je mpini yi o ma e na mti dan nim na me be hu Bismarck ana me Bismarck ne tan be ma ne gigina me say dan ne ka no ma wo betia Bismarck no so ye ho ade ma mpa che da bia mpana ba wo ko chia mabusu afo ni mu no moto ya mo de papa ma me ka no kra nkyere wo wa se hijab wusu akola woni maame wo pa me ewu agyaw woni papa na wo bo bra be ma de wa ba na mon anye yiye wantena wan fantoma gwanhye wa ham anyere wo anya adwuma na msa ka fa ba ka na tasu mienu ena no so anya ye ena maami bi ma me dan ena mitimu ena Bismarck ba ho ena so betu aka hele motoya mu de sasibe Ghana for my webi ma no ni mistake no wo mistake na wo su no motoya mu frem sa asawa ena ye wo na ye sikire eye ni afimu ni adi wo mu o oh there you go Masim wasre sa wasre waje sunu a wasre enu ne fere adai Sompa ena wo so beti ada aka na edai na ko din ko mu ma de sabi we kodi udanu wo wa ha wo dan no obi ama wo dan no wasa ma na ba ho asa ba hwim oh modie esimu pa ba ama me na bi mu ba no kura ni ye beboom se se som ma me pacho edane ha ogigina me so betua otia me pacho mama me no 1 million anti me muna ma be ma ne mama me no 1 million e ka 4 million ma 4 million e ka wantua 4 million no e na be ma no ka chem se ma wo Bismarck no ma wo ba be mu a wo ona e ne first 1 million wo ye o de akra ne to no ho enti ma wo sa akra de mintu metena ne ho e wo na mo wanji station me metena no na dan ne kan wo ntua ma mi tu go tena no ma me se me de dan ne ka ma ntua dan ne ka ye ne sika na o ma me nyi me ma free dan ne na ne ma kam into the crowd to dan nim e ma myself na mo e fe ne boga assembly man ona obedi adanse ne koye krata ma e de to so krata ni nie so obetua a month 100 cedis ama e dan wura no wantua e kan nyina so be ye 4 million ma wantua sika no be ma no watintru mu ahwe o
ma me pacho eda no so wantu ya na mkotra no ma o mo me dwetira wo so odi kan wale ne yire ba odi kan wale ne yire panyin wo bo ne dwetira ba na shiska nto onde wadi nsi akantam se ombo ba bia dwetire da ma me bakuma se be free phone wa eri adwuma pacho ono awodo man operator obo kobush ko tonua no apa operator fo no ma akopai se wa wade no oda so wale o ma pacho me ni na agya me nyim kitwa we no kwan ya no ode me nam so ma na eboro so sa kwoti go no kura de be ye ma me se ati atomu o nyabotere me pe go no party hono hono so bebo ama wako heavy alle ni faso obefre wo hose me do babra be fo so rahinie wo ma go no dia mpacha okofa ba bi wo eye wo ko be sebaki wote ade ye mpacha ma oba be no okote be ye oba no na no tina monzongo ye fe ni nyameche wate abom me pacha wa legendary ma mpacha oba akra me ko hone ne kokon oba nyameche wo yade allegedly pacha bande ne na wo ka o man pacha ma nurse ni bi kra na ma ye fe ni na wo man pacha ma se ehunu ye sei na me tina se sei sole a na ma tade mu nyina ayi mintimi fa nso nyunu koma se gise nso ehie na mbe hohoro ma so na me nyama akwa awale bone a wo koye enti ye de ne no so sa ya de ni free wo so me ba cho nurse no na ma ye fe ni na wo mi wo ye adwuma wo na mo SD hospital sa nurse ni no ene de ka kire be ma na be ma ni mani ska ti se wo how be na wo de aba afa brata wi aho ma me pa cho ni nyina ne se na mo nzongo ha metie na edan ne kalma wantua one wa kwatwanto won hwe wo mo boso me miensa ne nra ma pa cho de di kan me de ko na mo New Town social dostu anyeye letter toso eni letter na asade ne ko he me pa cho me de ko ho no mo frɛ no mpire no se nurse ni na fe na o mi se ma ne nko na case na wodu nko ba bia wa nko ma pa cho me side ko nhira FM wa ma no so ma letter de bre no wa nko ye ko so o se na dance ni nurse ni fe ni na o mi ma wi azesa na ne mpana ni nurse ni no yo nti de be ana de toso bi ma san de akọ social welfare wa asamankama ano so wa ma o mo frɛ no ye ko ya wada ye nya no de toso mie no oba ye nso akate mo frɛ ma ye de atoso mienu no nso no omo frɛ no de nhihye egu o se dan han dan nam timta ma so yo nyabotre hello ejatawia aha odi se ba ma ya ena me pa cho mi rana ho te sen yo madam na dwuma mu ye ho adom kakra e de radias se odi a che ababa wa bi se frɛ no safia tumusa o so no ne wo ho na nsɛm a wo boro so ne dɔɔso eye nkola ahwem ne dan han binom ne ade oso wumia no wagya ne basa no kra de nken ha no na nkola ne hwem ene dan ba bi obetena miura adawroma ye ne dan nkola ne nti madam me pa cho na aka sefri me pa cho me ka sefri sompa kuma so ame madam me pa cho se wono wo ke kan sem bia ma mfi no wabra wo kasa wo ho no sawa na de wo mu nyina ne se wo de me kɔ wuti ase wuti radio no se na me mi radio me pa cho mi tie u pa wo na mi tie ai de makɔ ayi sage wo de makɔ doso ayo hyehyɛ ene kura wo to ho no me de 30 series akogya dagwana a wo de be ma no na no ye de 50 series ma doso for no mo de ama no na che se doso for en hyehyɛ ya wo dis ka ma no mo o mo se akora ba ko bia 5 cd a day so yare na ma hwɛ no akora ketwa no ho no se ya makwa yo bi school ana me de be ko die school okay ati menene ni asem bia na menene wo eja me pa cho woni ni won kra ni mienu aha eno am se ba ko bia day 5 cd mo na mom so mo yale nso ana wa hwɛ wom eti na crowd bi sika akwa akoja mo 30 series me de aja dagwana na se wo ma me oso di sika na akoja na de asem ma me pa cho me ntimi hu enti se no se dam bi na ba ni timo bi ntimi hu no ma me twa ko ho bro be na madam ansa na police aha enti wo bolani mo mfi no se ni sika akoja eno de ya kan se tie me madam tie ma asem mi tie ja na asem tie me na mi tie papa no aha enti ono no me no menye nimguasie ni ntimi pa nimguasie menene wo akola we no wote menche ha no wonyem ene wo se sa ne ne makoye wasu da du ko fa o baby di na nyame che ene baba so wasu di baba so ye no nti na wontumi ntina se ene ma ni ja awade no
What say? What's so for baby di nyame che de baba so. Ebe ye no ti no ntumi ntena so. Wa we anim gu ase kwa. Mama, minu da kra nka makato min fiu kra. Oh, me pa chew. Minu dentira. Asoma ka ni nyina se dam na woni tirima obi ntimi hunu. Eti we ya se wo di sika na koja nkwaje. Mo amede akoja akra ba akono so se yemma kwa bia mede ni ko die school. Wono me ni asem. Me ni dan ha bia wono ana sesa nema no ko he. Ko wo ye. Ma hwe ne kama ama ne ba na nyini he na chi. Enti won ko fa adwuma bi nye na wonya abodam sem na ode nam no. Eja tawia. Bye bye wa. Hello. Yo mate madam. Yo. Papa no so atini churu mu ahia. Na ire no so atini di. Mame, also this Ghana koja. Mame pa chobo so me miensa ni no. Sa 50 cedis and 30 cedis or the buy or to dia koja na kan 80 cedis. Bo so me miensa. Ene wako. Me fro hon man pay na buy o. Obian so kan chem so this cabbage. Say also dia koja. Ma dan han no. Me ntimi ne nkran so nda abonte. Na buy ma pani no onde ono ne papa no no be han bia ma. Mbeni fo papa. Papa ni papa no no ha dan. Wanu aje ne ma. Awo ne mate. Anje say on de nya woni omo na. Da bi o Besmark we ni ma na wo me nchen. Adi ame no omo te. Besmark ni pe baabi. E ma wanu de mrem nyabotre safia. Ye tie onso osen ko ne me nkasa. Kohwe se sika no wo ho ampa. Freme. Ye be ko so ne na kasa na wa pe baabi ama wo ne nkola no. Na wo so pa dwumaye. Nene de ye nya ama ba akofo. Why? Ma me senior man na me de ndo aduan me de to de na wanchi me nsa anwo me say me ntimi fa ntun so me say na me ba ma nura me bo say 10 cedis na de fo ka ba be ma na obeye kone bla ko social we fa asem na ko de biam ko akọ ye be fe na charge ne de asem ko ko ma e bia sa na mo no ma ko jam so la de da ma nyenya iska me so miniska bia ma de ko ye aduma me ba he no obi de to aduan de man kula ni di ye me ko me pe 50 ma wati abaya wo ma me na munye nso 50 de menya ma why Safia me se ko na kwa weso diskana koja no mfa koja ukuntawia na omro mraso me wabotre woni ma bebre ho enfiti ase na me hu so pese o presto bon yesu pamu mfu abeto ne be ma me se champo ma me na kwa sababa hifie se be ma na be ka che se be Safia unso de ni broken heart wo me na me de ma sababa wa hifie bi so bi no obi a wo ko ya no wa hifie wa se de eti ni akosa ma wo se be ma na kwa ka che ma me se ne me be si be ma ne pra ne ma me wa no ankasa no wedding who girlie ma me kan yo ma me ka ko na bi so mi se na just what intro no de akoto so intro na mo hire chia be so wa be ma me na be sa ba bi 2.2 eti bi be ko di fo be ko ya ba ko kasa me na ma wo Safia wunyi ni se broken heart ya chew ma ba cho da bi na ko ya omo de me na so ba be bla urade be bla na bi fa do ku de bi enti be ba kure de awu iti bi kita kura bless awu urade iti bi kita kura bless awu da di se bi ara fo mo wa Safia wo kura de di urade Sufi judge me da se abo jira yale wori ti wo yale ezu sisika we ya bere ko waje kra ni no se o yale obe kwat ma wo boa ma me se wo boa be ma de boa Bismarck tawia de wo ye ho no ya de we de ma wo oh he e de broken heart case ni ma hie yi Bismarck ya de wo bu ama papa me de ani de ma bebre. Be very careful. Sompa FM. Be very careful. Utimi fa obi ba mane nye haggard woman. Be very careful. Ahane na mo nya aeroplane ye de ko. Na nanu ma mo na mo wanti wono so yesi abesa ma na mo giri 2.5 nti se bi wanya mo bo. Wanya mo bo. Me say champo. Wa pam school nta din na ba kola. Wa pa na ko suku. Me ye dey. Ma, emuaya o. Emuaya, adia mi ni wo na me bre. Sabi be ma wo da me so ani ma aria bibi pe uti bi di bata ka jem se tani abo am no ko abusu akura mi so woni unu abusu fo yina ye cho kwa asefo. Wo se mu ma wo kana mi o kana mi ni fami ko ma wi afin konya. Fami ko ma wi afin konya. Wo kana mi ni ho. Ma ya wa kai. Ewula. Na watwi di asem ni. Mrs. Safia nyabotre wate abrochirefo amohye so bebrebe nyina ye wohia ene a wo kire wonya 10 million pa wo benya dan wona mo afie bo a Mike Mr. Boahen
mekuma na ekuya je wa Holland mo meboa me wa me pam chewo ne adan ma no eye no kwa na ni ma me na me so me ma me awu fa kwa asem free akọ wa boda mo ana e de tatashi no me so kwa ma me awu me sa chapo Supreme Judge kasa Supreme Judge me da say one who say edru emre bi anipa esanka wo se son ho na one who obra obebo say ababa say ne ma me awu ne papa awu oni obia na me de nka na me so say ohun sa no a na chi eni bia me na kan wo say hwewachi ene wa botwe woni obi tinka wo bra wo ho ase ankwankọ basa wakoba ako mienu miensa kura so ado yade na ba yede enso so no na wo sa onema na hokoye be ma isi onyawo na ne mi sene se asem wo se no eja asetsa na ya wo fam no ye nyina obi anu wutum se arewo hya baba yi ma enti owura no sika na ya wo de ma ne ma no ya wo kan o ma ne nya hwehwew anko ententem ana ababa yi so no sabe ne nsakakaja wodi si ade a enye yie enti no obehia sebe sika kakra ya ode ebedi edwada ko jai wenche no esie na okru no ya won na Bismarck no me kan say akore ya wo ya ha sei sebe ni ti no ya na eye kase enti yesre so say omuko shraga say whatever and omo say akwan ya dia won hwe no a enne na omefa akodan no won hwe say ni ti no ya na eye kase bedu bebi na ni ti no aye kase ache no na ekoba ne sa no a akora no onya ahoden enti ni amesani say senka wo yobi kura no a em senka obenwo obai mobo nanka dwetire bi kura no ko benya ma no onu dwetire waso no nanka wodi amade empo wadi na jetime eyara usem o mayu amaba no wa obi papa yuwa obi eja nkaba wa ye mobo sei eya mo ntu mobo ase wa ko second wa ko third enka one no kura na wona senka o pause nanka wo hu se wachi nibi nanka wa na brabo no se nanka wo be se we die yesram wonya 10 million pa na mo Safia na mo 10 million so benya dan menti na obi minya dan sika me kwa hairu mabusu ya tepa if se metina wa ma mo me de etunya 10 million kura tepa so be 10 million kura tepa betimi akọ ma 10 million na wanya ka kwa so wanya 8 million e dan ha wo wanya 8 million etu de emfa nti enya 15 million kura ma wa ye pa mo kire wa ye abrochirefo mo meboa ye ma Mary asemu mare hokra Safia kawakoma to yem na wankasa wunyini bia awo na wawo say 28 na so papa nso 28 tu papa woni ewu ya wo no an owu ya wo na papa wu ya wo no wankasa no so watwena watia to mu de okeka yo ma America unti kawakoma to yem ensay me de me hu ne say wanya stable life wa anya ntete enti ohwiri sisi baby chese onimo hwe out of ignorance no ode edru de odre na wo no anso na no nya no enti wanya atamfo wo krom ho ase omo nyina soreti ano krom ho chese ama in fact waye mobo wakai won say as woye janka ewisi anti but eye ne life ena ama no abasa ba enye late enti yesre se de ya na mo kuriwiri simu mesra mo emema nyame amo be ma se onye source of livelihood for poverty ohia no enye mema ene be so ohia no ama ene nka senke ya nyina nka ya tigumu dia ya fa obiti o me maame ne papa ti asenso obre pa enye o maame awu na enye o papa awu eye obrade abrabo no sene ubesi aye o ho Safia o ti dia ya ka no eni nti susuma enye wawere ho na maame awu na papa awu na nipa bebre maame but they have made it in life omo dwene omo ho ba wo wa dwene wo susu se be ma
enti na wanya nan yo se miensa se nkoda nan wosusu sa se be ma na be han da ma be ma na ebe ya yi chese ebe pesika mu a aye adwuma be ma me pamcho be ma ye bom ekọ but ese wa pe ba bi di wa bra boye dey ejina twa me ma sem so kra na pe adwuma ye na abrabo ni enyina yie ma wo na eyie ma wa nyame be ma obema obebu na odu ebesi yie ama wa brabo akoso so atisafia aha nti yawreho ene yawde ani firi mu sade wa bai ye nyina ye behwe ne ya boa kakra na pai judge wo ka se be ma no boa oboa nso ampo oboa wo kan deda wa ha onfi no eya asekese ba ha bebre ebi aboso memfi on bebre saa enti yesre abrantie kofi tawia se de edroi de ompe anim guase wo kan bo modia se baabi a edroi sika bia wo se nkoya akora ebedru ona akọ nyasa ene judge so mu a asem nko a yedama say so for my blessing adom I would Katie Dubai blessing. Ga to ande fa ko me radwa from po mama me na me ba ho me pa cho dimpa herbal mixture e de malaria typhoid wanu mu ato antumi ni de ne beboa wo gastro mixture ne de ayam kro menstrual plus brayo mu hawa hudo ni nyina ye free ho ye di ho dance se na ye do krogen misi herbal Jeff pene nimde na naboachi ne kus ashaman mi aye nyina ye oman mu ayato apete ye du penti ubetimi anya bi 0248 778 899 Universal Natural Clinic say ye no mpemu pa dia ye nisa sofo me pa chew bomoden se wachi kotodwe uchepe wachiribremu wo ba bia ya de da so wa yam kuro wo hepatitis nini nada doctor say edro wo ha habai wo ho ye watonso S-line e bebo nsuo mu wa free 0556 244102 ana 0200 158 272 nani ye mo enkomo mizo any 5G and one ye de near ma ubenya bianom asisho ni pedua mo ayadwuma bredodo a wonte bre manager Daniel we overseas because supermarket about post office anomanji mama Esther outcome royal ventures PNC ventures anomanji and charity hospital janshi dn mushem na search enterprise asafa binchi Oruakwa company limited koforidua puyamantemu monfre 0263 185 869 and 0544 483 392 Abe Mami abe na free o se be ma utadu ya phone untimi mfa nyare ayam kro henia etwere brayo mu haw holy heart ne sekal se mami abe me anje adi se bibidro betumi asa oye adwuma honhum no no de honam ani so de aka ho oye ba kukuni pa ya wo bo adwuma ewie brita no so apatrapa free 0243 345 392 0506 460 208 Traders Farm Enterprise and the Traders Charcoal Powder no so ede aba edwama so ede amawo bomoden se obenum bi wo fry kutu wanum ewudro bi cholesterol jejewo wawe nam bi ebro so wadidi abro so wanum senya hangover halitosis fa bigu brush no so na fachu se ema wayem tuo bia wo yam bubomu no unum bia ekodade yefie bi ehia bi office bi ehia bi ka bia mu ehia bi ubenya bi ewo Freddy Menz Danny Heba Apidan Colinac Misty ena Pleasant require 0243 943 341 Diamic Diagnostic Center Dr. Marina and Dr. Joshua and I want so every or say ye osabo enum no hawo mu we chiri kasenim diamo magidin eye fibroid doctor beyi ya se kanka oye broni to so wo kumase na wo fibroids yes ye be operation usura o de aduro beyi se kanka frɛ no 0267 018 289 0267 018289 Accra so frɛ 0243 176 119 ni watts scientific
Clinic and Diagnostic Center. Dr. Nimo was here with the Bentimin Tremu, Bema, Teria say, a rebel, Yamiamani to me, ovarians, Brahmu, how I would running in arm, and Sayada would running in arm, cancer cases I would running in arm, diabetes in Umpemu Yadia would running in arm, halitosis in Somia Cocateson to me now, Ujo Surgeon Sumoja, why Cassiamo Sona Pesa Sutini in Ada, Yanfanko New White Scientific Clinic and Diagnostic Services. One ewo Kumase Atonsu Monaco Junction yene adansi Rabang Dian Michelle and crime a circle for Turama inside wa a Bengal station yene NS chemist Dian Michelle Fred Doctor 0244 087 687 and 0279 087 687 and yen Emo Nkomo Integrity Keepers School was say admission portal will be or fankora foforo na extra curricular or ye be any say career and professional day talent show old fashioned day and a table etiquette na chese ye be kire akoda no kwan ya wotra table ho abedi du be so fokum ne ade nyina wo mo kire ni kasem papa was school 2020 and 2022 BEC you know wo mo ukokwada so municipal wo mo ne top ye pa placement awoje no e be ye presec Legon Wesley Girls Senior High School Cape Coast Holy Child and Prempe College wo mo bus wo ho na school wo asuo ye boa north ye was Senate flat echi of IPT Nyantreniasi Road I ben my UGC so na fe ye ni okes edi animhye fra wom sesia na fa obanoko 0553 408 898 0553 408 898 and 0547 107 443 D4 just me the acquaintance crew. Sababa ye kawabre wahunum na bema utwatoa ye boni din Bismarck wo kono unse wawo na akwakofa ti se de manakura ka no ho a yese wo hwe wo mu we siram se wo de panyin no maneko onti suban wo da ne din se atsa asema na wo ka no techiman wo betra ho ono won kaseko ono won tu na wo tra ho ana dwoso dwonso ho a wa na kokopa bia bedwale sabi emema moda wuruma asiye fa suban bia to ye so a emwo ye da ache ho ye nkofa ye wimuwa na ye jana wona ye ko emfanfa so bia amle utakwanje obi won motimi ta kwanchen me ba na etwam no Sompa FM nyame twa okaba nyame go twa okaba eti ye niam bi won mu a ye fa no emwa odo akọ social welfare odo akọ dosu odo akọ ha ni nyina ye ofese o megu ani mase gono no kwoti na de be ye no kwoti gono a akare ye de na japade ye ekọ hoye kwoti gono badwe mboni ntini edide operator binom doma operator binom doma operator bi omo hwa no omo japade ye egomu samu a echaponko de ye enchene oh yes o twedwe nya na abenti wo hwe ni ye kura na wo yo ba na ngokobu nu ya mawa o me nwuro mo na ne be ma brem hey say ade me wusu sisim machine no egire no ebinum o e wusu sisim a wusu sisim na be be ma na so de jem kire yi e to yo ba na be ne nwuro mo no tem ni esrew e ma de gu enti e besre ye wura ade yankwa man so 0554 93193 0548 esre abroche for mumu asafo amaye hello pacho din baby akase free hello din baby akase free pacho me de Emilia me free so me he ya yo mi auntie Emilia yanko pacho yo so ma me ma woni wa be jafo nyina adwuma e ma mboni adwuma pa Damasita is a man for Hawa, Nam Soma, Omo sorry few, Mohau. The make I say in Yanese, Ozusunia, one, yes, sir. Yarefo for back and become one. Who knew be our wow? In tears, then I say, Baba Muwe, the BBR to be 20. Roman, I read one and Brafo. Radin come.
Hello. Sompa FM. Yo, so mommy, I'm asking you, what's my pussy? Yo, I'm asking uncle. Mommy, I'm in Shamapa. So, mommy, me, I bear what you know. I never know. Oh, the top baby, and I'm the dear ma, a man who be a crack. You may manage your man. Fufrona, Yanna, done a dose. There's no other one, no Bema, no one in the child. No quantity. You don't be a permanent, I know that you'll be done a woman. And it's not good to deal with you. Nabema, no, the oil, no. Who's in ye? So, for invested, why your country was 30 cities, a crowd day, dear 5 cities. Ah! All in ye, no, wow, ma, wow, who you say? When you stroke, yes, and you're no fashion. It's no senior, so good, man, so you, yeah, say hello. Hello. Pachodin, baby, I'm free. Because I find most because I flat table. Yo, young Koja Moses. Yo, my way there, next time, yeah, I can miss your plan at my plan of Boma or my Ghana. Now, me, about no next day, Oman and Nimqua, my own part, my business. Now, the night took me on Quanspa. Now, bravo, bed, but now, me have been demons, make a sense that I know. Obera on trust non jai non so ba more ban on fat the Emma Boba no ban to international for nothing. What to get there? You can me no brother me up more you know. Or you be there now on so the yellow to na ma mo the play okaka. The yellow no maka na you know the phone can pass. I have reproduction line. Why? Hello. Hello. But Sompa FM. That's all. Make a friend of course. Because every Achimoda. Accra dance, man. Yo, young quay, Accra dance, man. So, mommy, I can't go play. What pioneer with that one? I want to know. Now, Ghana, I see the mark for our party. Now, you are the guy, you can't put that. Moving down. So, one alone, about that, no family. You are on board now. It's not going to be a soon now. We're going to be in our corner. So, about person, Papadia, Akasana, on person, Papadia, on Panther, on Chapalam. So, share at the money you are between you. Hello. Hello. Pachodin, baby, I'm free. I'm a friend of Queer, but I register. You make your uncle. Mammy, I miss your father, my father, Medamas. I mean, what is now, sister, no, because they were doing some buy. Aye. And we are the best senator, and we are doing the phone said our kind. Then someone added, no woman want to shoot one ton of water. Your senator did me less than you know. So, for my me, I can come a personal commodity in our number. For a Mufa production line and to so fra. Sana mbane de to so na or de ye de me number na be ma why friend number we na uwe TV uwe TV ana Fred 0541 126 626 0541 126 626 any brand now so pay me number no friend number we hello yeah udi baby akase free Daniel Sompa FM. Yeah, Daniel. Hello. Daniel, yete unkakasa. Hello. 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 Pachodin baby akase free. Let us say friend your buyer. The chauffeur support me. Obayanko. So for my main pacho, they make a claim to send it to the Ben my baby. And so more enjoy say. Ben about Brian, Ben about Brian. Baku me, oh, dear, my dear,
nsuo kwa na wotɔn a ma w'ani nko nsuo no ho kakra bi a wobɛnya ne nyankopɔn ahyira wafam ɛne yɛnkonko no da ma wɔn papa wuyɛ no mu wɔ panyin kora no bɛ 13 years ɛne ewie university ɛyɛ nyankopɔn mmoa nti ɛne yɛmfa yɛn nsa nyɛ adwuma yɛnyɛ sɛ bɛrima bɛ nyankopɔn hyira yɛda ase matadeɛ fɛfɛ hyɛ mi yɛ mama C ɛyɛ very cute me sorry a fɛfɛfɛfɛ paa wopɛ sɛ wo abrokyire wopɛ kaba wopɛ ataadeɛ biribi a wopɛ mama C ne ne nkɔla anim ti wopɛ adwuma from mama C ɛwɔ 0543 370 005 0543 370 005 ntɛntɛm so na wɔmpam ɛma wo hello wode hotewa na atɔ keka ne asɛm hello Pachodin baby akasa free hello Udin baby akasa free we kasa free at water yet you that's what I want hello 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 Pachodin baby akasa free but what I'm making a few questions about Yanko. What I'm a about some name Yaga making awesome. A movie and animal can be said a man page mania, a moon page mania. No cost of me, I don't mean a Jumabia to do one again, how munya, or more say money page mania. And I asked Maya, Umbra said, Maben and Parmiman, and not a good in the way I will buy for 1 year. I don't know, them and them will call that and another tonight in the way. Sika na ono de ma kwa na ne bai ono so wudi fe me be ma na me ka zimba mo so check it out ni fi gamba na me se mo ma no da do mo yesa no mo di ya wo mo su bo mo so no wo ho na ba bo nsi ya wo check na ko show ma ga na papa bi me mo so ya de wa ye ne de atwam and de sa ha wo ne ye ne eba e ma no ni sa se ibi ka ko court ko na mo se fasa ska ba kwa na jinu no to wudi sen e da se obabra awimre me pacho anwumre de aboko so fo mame me de masem madam na nwura ye ba ha no kre ye ba ye no de si na ntwaye enti be se na mo fanto abra so enti be se me de pacho e ba abepa mo chew oni wa bedwa fo na bejoku ho ha no pacho say enra joku na bejoku ho ai me pa Ghana fo nyina so chew e pesofo ma me no abedwafo any producer any was empanimfo mo ha nyina no mo pata me bia manfi emma enti ese me gina ha me ba ha wie ya me se ma be pa chew mo enu so na nchan a me sa pa Ghana fo nyina chew afrefo freye se ma me wonye wo ha adwene wo masan ana wo mama da bi enti sa na be ma ne de me ba ye no ensam ma no ensam no so baabi afra me pa che wo so be pa che enti bi gira ha me pa Ghana fo nyina achew ss ma anye ne ya obi amfa nche me enti na mba ye obenya nsafo no ya de no awu se ntwa yi a opa che wo na me hira wo why emfa frefo ni mienu wo wadofo bi achia wo mo yo ma dofo me cha me ba wolumai me ba wolumai eni jo minua mu nyina da mantam wofo nyina da me chi obi biara eye me ya abra na me kasa ye da se okay hello Pachodin baby akasa free but the friend that you make kasa free from now yo yanko we there you me na mo program that ipa Kafra online break hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Udin baby akasa free. But say from na message. Make us free. Yo nana yanko. Ya da masini ma pa mu di mai. Na papa na o ma ne ba fa siri. Wa je no no kure ni enye. Because ne koko kura ya fa no sai. O mo to koko to siri 40. Ndio onye no na nkra ne ne ba. Ne da wa se. Sompa FM. Ense da se. Safia ben akasemu no.
pesa o ton krasa Ghana fo obiya o mmoa a o pesa oboa o no ommoa o na nya wonya kwadwofo boafo ni ho na o pesa utuko okurum tepa ukoi ehe na na o ma no beda na menso menka bi ma akwanda fo acho mechia Ghana fo nyina na mesra o monso ni yakopon hata ho nyina esom ne pa o ma chew meto menya kwadwofo mo ba ofin so na mo begusa ama ho nyina meya nti mesra mo mo me mo bo na mo mboa me mo bia mse mo fa mboa me na mitimi fa nko minchi nko tena se na mitimi fa nya adwuma hwe nkola na mka se me kokora sisi e me ni ba bia me kwa tapa ho a me ne nkola ne koda mesra mo me di po ma chomu me mo bo na to da kura de nkola ikura be di de nti bi kura na to da nkola wewe e de da mesra mo Ghana fo mesra mo amu mo bo na mo mboa me abusia edu ni se ya na ya wira hosem de ebusa se ade ne binu mu brese yesre yese ba ko ni so ba ko nsa nso nyame ni kata mo amu wo ye numbers bi a munim enua be emwa no na ayawre hosem na Bismarck ye nwie ye beba na mo na de sese wo ye bia ayamwa ye ama baba we nso wanya na sumdwe abusua me sori amagudie mu fo abetranse no de agudie mu nsema bro dwuma de friend Sompa Nkomo eyebola efrem ohini ni yenhia kira order playing only the best music in the world. This is 93.1. your number one Sompa FM. This is Sompa. Sa yakwase abrante ye no ka se me ma me wo ye fumu mu a ye hia ade bia be ma beka se fumu mu bia ye hia